te hadin manglawan kumni rengkat baka tim hi Barokwe na duka district administration na kaliang wene chadisel na kaliang jong ke kapludi road jongi bat kumjuru na kaliang jong ka disaster management tengi dan hang ne bat ki company ki ba pentrei kan surok tengi yo ya ke jing ka ba jur ba ka be de bat kan ketua te kan bam kapor akaban repair kan ni te hadin nang tu ngia wan ru ban pej ya ka yodon kadung ka temporary arrangement ka ban kumno ban light ya ka ya ki bri ka room ki ba mi ki ba ya ba hiar se dauki la ni ba hiar se pusla nang te ne silong te ngila wan man dai ke inspection bat ka ba ngin se sim ni karai kham sibit hadin meng ne song meeting apo ib hakaba nga iman ngi haban penyai nang nei na thli na yo moyong bat kumju ro na nang thumai ban mi akan ka parmau ko jong iba krik hakabang ayat mentang ngai ka long possible temporary tang bakala bandai tang ya ki light vehicle kam dei ban long ye commercial vehicle dei kan long mai tang ye ki light vehicle te ya kan ni ngin se song bat ki officers baro na kaliang district administration na kaliang ga national na kaliang ka pludi bain yo ban penbet kum do ban le kan ka kam ingin dia penbet lang bat ka borsnong bor thau bat kum juk ini kendu ye ki try si metro bakin sengau bahaban ailat yang bangin pendun kam ni kan ka surok kat bom patla ban pendep ya kan ka construction ngap thamai ya kan ka surok khamtam nang mar ba ka surok kala adat coach na tingin ya kren ya kan bakin sengau bahaban sya kat bangin patla ban pendep kanang ba kila ban ya nang de